Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Ljudskem vrtu. Za izenačenje priigral Sudani. Zdaj je Repas proti Cipotu, dobro ga spremlja Bumbič, ki je prišel iz ozadja. Bumbič s predložkom, krasna priložnost za Maribor, ostaja 0:0. Kursija, novinca Sadzuteja, Tomek je poškodovan, tole je nova priložnost za Maribor, zadetek! Kakšen zadetek Šeja Ođa v 16. minuti se trese koprska mreža, tole je bilo dejansko neobranljivo za Metoda Jurharja. Zadev je sam desni zgornji kot njegovih vrat. Šeji Ođo, imel je nos Feđa Dudić, očitno, če sem prej dejal, da je morda koleval ali Sudani ali Ođo na tej desni strani napada, pa se je zdaj izkazalo, da je bila odločitev pravilna. Drugi zadetek Šeja Ođa v tem prvenstvu, dejal sem že na uvodu, v prvem krogu proti Domžalam je tu zadev julija lani, no zdaj pa ponovil vajo po podaji Jana Repasa. Poglejte, v sam desni zgornji kot vrat Metoda Jurharja, natančneje gre težko, resnično neobranljivo, od prečke se je žoga odbila v koprsko mrežo. Nekšnega konkretnejšega sporočila iz VAR sobe, kjer sta napaka Koprčanov, Pejčič strelja in obranili so se tule gostje, neverjetno. Se je vrnil pomoč Pabaju pri zaustavljanju razpoloženega Ođa. Ođo ponovno išče oddaljenejši kot vrat ali pa morda Tija Cipota. Hitro so si Mariborčani znova žogo priborili nazaj, v tem elementu so danes izvrstni. Repas zdaj lepo proti Vizingerju, Vizinger prečka, se trese. Zapravljena, spomnite se tiste Pejčičeve po napaki Mittendorferja. Pa še ena priložnost, Jurhar je odbil na koncu. Rimac pošilja žogo na polovico Maribora. Bistveno bliže je za zdaj domača zasedba zadetku za povišanje kot Koper, golu za izenačenje, ampak Diakite je zdaj prišel do žoge po napaki mariborske obrambe. Longonda je v kazenskem prostoru, Longonda pred gol, priložnost za Koper, na koncu pa odlično. Še ena žoga, ki gre proti Vizingerju, v konico napada. Ođo gre proti vratom, Ođo gleda razporeditev svojih soigralcev. Pejčič strelja, 2:0 za Maribor. Šeji Ođo je zdaj zadetku dodal še asistenco, Pejčič pa nadaljuje s sjajnimi predstavami, njegov tretji zadetek v našem državnem prvenstvu. Najprej bravo po tem Celju in zdaj še Kopru je zabil David Pejčič, dodal še 3 asistence, tule 18-letni mladinski, pa bom raje rekel kar mladi slovenski reprezentant. Mislim, da ob takšnih predstavah zagotovo sledi klicu mlado reprezentanco za Davida Pejčiča, ki je na začetku tega drugega polčasa v 49. minuti torej povišal prednost Maribora na 2:0. Veliko dela je tule opravil tudi Dario Vizinger, potem pa še največ pravzaprav Šeji Ođo. Sledila je povratna podaja Pejčiču, ki je zadevo lepo spremljal, potem pa krasno nameril v diagonalen kot. Rehba ima pred seboj Mittendorferja, Repas zaustavil ga je Longonda, še traja napad Maribora. Rehba proti oddaljenejši vratnici, Viher, za nekaj centimetrov je zgrešil Nejc Viher, kako malo je manjkalo. Takrat Sudani z 2 zadetkoma, po enega sta dodala še Boris in Tetek. Tole osredotočen pogled Longondaja. Longonda s predložkom, Mbondo izbija, tole je nevarno, Matondo samo kot za Koper.
za Lazniku, proti napad vijoličastih. Sudani, Širvis ga spremlja, opazil ga je Sudani, Širvis pred vrata, še priložnost, Sudani preigrava, Sudani strelja, pa potem Širvis. Znova je prišla žoga do Alžirca, ki pa je bil v ofsajdu. Rezultat ni takšen, kot ste si ga želeli. Maribor se je dokazal in pokazal kot kakovosten tekmec. Kako ste vi vse skupaj videli? Ja, prvi polčas smo pokazali premalo kvalitete, preveč napak, premalo energije, izgubljeni dueli. Drugi polčas takoj nek prejet zadetek in smo se poskušali vrniti, ampak ni uspelo. Dve zmagi na začetku pomladi, malce se dvignejo apetiti v javnosti, verjetno tudi v slačilnici. Kaj še morda manjka Kopru, da se bo še bolj enakovredno boril proti tem ekipam, bo vse na vrhu lestvice? Dobro, morda se je videlo malo, da so oni bolj sveži od nas, niso imeli tekme v tem tednu, ampak mislim, da smo dovolj kvalitetni, da se borimo z njimi in moramo samo naprej delati. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Congrats on the victory, let's say fine one. 2-0, It seemed that you had the game under control. Is this also your opinion? Yeah, I think we had a really good game today. I think from the start till the finish, everyone was hungry. You can see like we was aggressive, we was constantly pressing high. We won many balls, and with and without the ball, yeah, we was top today. And top was also your goal. Talk us a little bit through it. Yeah, I mean, thankfully, I was in that position to get the chance to shoot, and obviously that's my natural position. So you know, it was nice to be able to play in that position today, and you know, grateful for the manager for giving me the chance. And yeah, I just wanted to help the team, you know, with and without the ball, and happily to score. Knowing before the match, it's a crucial match. You needed 3 points to get back higher on the table. You get those important 3 points. How much, let's say, a boost is going to be this for the rest of the season? Yeah, very important. I think, like I said before in a press conference last week or the week before, you know, I think in pre-season we was doing really well. We made a lot of progress. The last game against Celia, I think we deserved to win the game. And obviously today we showed, you know, why we deserve the 3 points. So I think we're heading in the right direction. We just have to continue, and each game that comes, you know, show who we are. Thank you very much and good luck. Gospod Dudić, čestitke za zmago, ki je glede na videno zaslužena. V prvem polčasu verjamem, da bi si želeli, da bi bili še bolj učinkoviti, na koncu pa zdržali ste celo tekmo in to je verjetno tisto, kar vas trenutno najbolj veseli. Pa jeste, to me veseli da nismo imali pad u drugom poluvremenu, da nije nam se desilo celje onih neki početak, ne znam, 10-15 minuta drugog poluvremena. Šta je evidentno, rastemo, da smo dobri. 2 utakmice protiv Celja i Kopra, dali smo 5 golova i stvorili najmanje 15 100% prilika. Danas velike čestitke momcima, svaka čast na svemu. Ono jedino što ne mogu da budem zadovoljan jeste realizacija, ali realno trebali smo bar dati još 2-3 gola. Ali dobro, ostane za neku drugu utakmicu. Pobjeda koja će nam dati veliko samopouzdanje, poslije one utakmice sa Celjem. Rekao sam da nam danas treba i dobra igra i pobjeda. Jer sam to rekao momcima čim sam ušao u slačionicu, bravo za utakmicu, ali sljedeću moramo da budemo dobri i da pobjedimo. Evo, to smo napravili. Ono što me raduje da je bilo uz odličnu igru, znači kontrola utakmice je potpuno, mislim da koliko ja mogu da sjetim, Koper nije imao ni jednu 100% priliku. Imali su neki šuteva, ali ništa nešto specijalno. Mi prvo po vrijeme najmanje 4, drugo još 2-3, ali eto, kažem, sa svima mogu da budem zadovoljan izuzev te realizacije. Još jednom velike čestitke momcima, važna pobjeda, dobili smo sad 7 dana da se spremimo za Primorje, gdje nas očekuje isto teška utakmica, ali i 7 dana mira i da nastavimo na ovom putu. Nema sad popuštanja, jednostavno moramo nastaviti ovim tempom da igramo. Hvala publici što je, evo, iako je nedelja 6 sati, sutra je radni dan, došli su opet ovo kolo u najvećem broju i zbog toga, rekao sam na prošloj pres konferenciji, zbog toga smo mi Maribor i zbog toga smo veliki klub. Hvala im još jednom i nadam se da su ponovo sretni otišli kući i zadovoljni. Dejali ste 7 dni miru. Večkrat v preteklosti smo morda govorili, ko je Maribor igral res ključno tekmo, ki jo je moral dobiti. In danes ste vedeli, nujno potrebujemo 3 točke, lestvica je jasna, pa se je takrat nekaj zalomilo. Koliko je morda bila to danes tudi neka zmaga karakterja?
Pa jeste, pokazali smo. I ono, sjećate se kad sam došao tek, rekao sam na pres konferenciji da Maribor u velikim utakmicama, u 5 utakmica, tad sam računao i bravo, ajde, u te utakmice osvojili smo samo 2 boda. Evo sad, zadnje 3 utakmice, Celje, Olimpija, Koper, uzeli smo 5 bodova. To je falilo. I sad pokazali smo da smo u ovom trenutku možda u najboljoj formi. I slažem se sa vama, pokazali smo taj karakter gdje kad je teško pokažeš da možeš kako trebaš, odigraš jednu odličnu utakmicu. Nisu nam se okovale noge, iako je prije nas utakmica Olimpija pobjedila danas, pa su nas prestigli, pa nekako pritisak i toga stanja na tabeli nije dobro, ali nismo, samo smo se koncentrisali na sebe i ispoštovali plan maksimalno i bili dobri. Velikokrat smo se pogovarjali v zadnjem obdobju tudi o fizični pripravljenosti ekipe, danes napredek tudi na tem področju. Koliko ste že s tem, recimo, popolnoma ali pa dokaj zelo zadovoljni in kaj še morda tu manjka? Pa dobro, imat će tu još naravno prostora. Vizinger nam je došao faktički 5 dana pred početak prvenstva. Tio Cipot nam se priključio 10 dana. Ok, došli su oni iz nekog treninga, ali nisu prošli naš neki pripremni period. Međutim, evo, vidite ostali igrači da smo se podigli, da idemo u 90. minuti, da Širvi sprinta iza leđa Sudaniju, želimo da damo 3. gol, ne branimo se, nismo tu, tako da sigurno podigli smo i taj nivo. Ok, bio sam ja možda malo tu, hajde, i zeleni naivan, pa sam pričao o nekim tim stvarima, ali to je bilo očigledno. Jednostavno, moje ekipe uvijek moraju da budu spremne da bi mogli da igramo ovaj fudbal koji mi hoćemo sa visokim presingom, sa izlaskom visoko, jer bez toga onda nastanu rupe i ne možemo to da radimo. Še enkrat čestitke za zmago in srečno. Kljub rezultatu bili so trenutki danes, ko ste bili dobri, ampak bilo je verjetno tudi veliko trenutkov, ko bi si vi želeli, da bi bili še boljši. Kakšna tekma je za vami? Več kot zaslužena zmaga Maribora, vedeli smo kaj nas čaka, zgubljali smo duele, dobijali so druge žoge, enostavno nismo bili dovolj kvalitetni in nismo si več kot poraz zaslužili. Gre razlog morda iskati tudi v tem, da je vendarle za vas to že 3. tekma, recimo v tednu dni zanje druga? Ja, eden od razlogov je mogoče lahko tudi to, ampak moti me tudi drugi zadetek. Se pravi, Vizinger gre z namenom samo da vrže ven iz ravnoteže našega igralca in to je za mene prekršek, sploh gre za porivanje od zadaj. Ampak je pa res, da moraš igrati nogomet in biti v tej situaciji, da to razumeš. Potem VAR težko zračuna, koliko je bilo intenzitete. Težko se je bilo prilagoditi na ta nek neenakomeren kriterij. Se pravi, včasih jaz sem rad prvi moško igro in vedno zagovarjam, ja, super, ne piskaš favla, sam pred tem je bila ista stvar in je bil prekršek za njih, tako da s kriterijem sigurno nisem bil zadovoljen, ampak ne bi pa rad, da me kdo narobe razume, kajti Maribor še enkrat je bil boljši, več si pripravil in zasluženo zmagal. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam.